muraho n'ubundi bavugaga yuko bazabikora, bavugaga ko bazabigeraho kubohora uduce twose twa Repubulika ya Demokarasi nk'uko turi mu maboko ya M23 ngo bakatwisubiza rimwe na rimwe abantu bakabaseka bateka se Wazalendo yarwanye. Wazalendo ni bande ku buryo bavana M23 muri position zabo? Ibi no kwiki bagaseka ntabwo bizigera bikuna. Amagambo ngayo niyo yakunze kuvugwa cyane cyangwa se niyo yakunze kugaruka inshuro nyinshi bagaragaza neza ko M23 duce yafashe bisa naho byarangiye, ariko kuri ubu ngubu birasa naho ahubwo byahinduye isura. Iyahigaga yahijanja niyo bari guhiga M23 nimba ari gutya bigendekeye. Bamwe atangiye kwibaza niba n'utundi duce bataraza kutubavanamo. Yala angaha ni muri Kale, abaturage bari kubyinana na Wazalendo bati yele bati murakaza olinga te babyangaye cyangwa se babyemere mugarutse ku butaka bwanyu muvanyemo adui muje kubugenzura. M23 igashinja FARDC kuba ahubwo ije kwica abasivili, komeje kwakorera byamfurambi. Ndakubwira ibyabaye muri kano gace ndetse n'aya mashusho aho yafatiwe n'impamvu akomeje gusikira ku mbuga nkoranyambaga. Umuvugizi wa FARDC we agaragaje ni Dieudonné Kasereka agaragaje neza cyane uko igisirikare cyabo kiri kwitwara ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse n'uburyo bari guhangana na M23. Agaragaza n'uduce turi kurwanirwamo tutari twakabwiwe mbere, burya natwe bari kuturwaniramo ngaho da. Ibi ngibi byo bitunguye benshi, iby'ibi bitero biremereye muri Kivu y'Amajyepfo aho FARDC ndetse na Wazalendo bari kurwanira bikomeye cyane na M23, bikarangira imidugudu myinshi cyangwa se za lokalite nyinshi bari barimo zirimo urugamba rutoroshye cyangwa se imirwano iremereye nkuko bigarukaho na Dieudonné Kasereka. Uraza kutubwira uko ibintu zifashe. Ibyo gusa turavuga hatangajwe amazina yose y'uduce Wazalendo yambuye M23 nyuma y'imirwano ikomeje kuba muri karakare ka Kalehe, ariko Kabare naho ngo ibintu ntabwo ari sawa. Ndakubwira ibyatangajweyo utwo duce twafashwe ntuhe nyuma y'urugamba rumaze iminsi rusubitswe igihe rusubukuriwe. FARDC Wazalendo basa nkaho barudenuye, bari kwishima cyane batubundi ni ibingibi zacu bati wamba twagomba gukora nk'ibingibi tukirukana M23. Abandi bati yes twaje noneho dufite imbaraga n'ubushobozi budasanzwe kugira ngo noneho twerekane neza ko tuje kurinda usugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niko bavuga, kumbe M23 nayo ngirimo kubakarangira umutushaririye kugira ngo izi banyweshe nk'unywesha akanya n'amazi, ngo biriya bice byose bari kwibwira ngo bagezemo nibabyina umutaho nyiru muringa araje byange bikunde bagomba gusubira inyuma. Niko M23 ivuga. Ama muri Baraka haravugwa yakavuyo zabari guterwa ubwoba no kwikanga ibitero bya M23 bishobora kuza gufata Baraka. Aka kavuyo ko muri Baraka kaje gute kameze gute? Nzi neza ko utari wakavyumvishe ni ujye kuzumva nuna. Ni amakuru angezeho ubu ngubu nyene avuga yuko muri Baraka havutse ikibazo, ariko kandi none hari ibyemezo bifashwe byako kanya kugira ngo barinde ituze. Ndabikubwira iri tangazo nge nawe turarisoma ubyange cyangwa se ugiye gimere olinga te rifite ikintu kinini cyane rivuze. Ni ikibazo cya FDLR, ICGLR n'amahanga binjiyemo harimo Leta Zunze za Amerika, Canada n'ibindi bihugu. Ngo ikibazo cya FDLR kigomba gukemuka ni nyuma y'itangazo ryasohowe na Leta ya Congo na FDLR byemeza yuko uyu mutwe ugiye kurambika intwaro hasi ukishyiriza Leta ya Congo ugashyirwa mu kigo runaka, hanyuma kazasubizwa mu buzima busanzwe. Abemera kujya mu Rwanda bakajya mu Rwanda, abemera kujya mu bindi bihugu by'amahanga akaba ari mwo bajya. Muri make bakava muri ibi byorekezo bakareka gukomeza kuba muri Congo, bakemera guhagarika ibitero byabo cyangwa se bakemera guhagarika ibikorwa byabo ku Rwanda. Izo rero ni ibyavuzwe cyangwa se ni ibyagaragajwe ku mugoroba cyangwa se ni ibyagaragajwe kuva ku mugoroba tariki 13 cya tariki 14 biri kuvugwa cyane cyane kuri rezo sosiyo. Turabigaruka ibyo ngibyo. Ariko hari ikindi kintu cy'ingenzi zaza kureba uti giki. Hari amakuru ari gushimangira cyane ko FDLR bishaka kwibyara amazi n'ibisusa. Ndaje mbikubwire byose uko biri kuvugwa nana kimwe dushyize ku ruhande. Unyemere ngera tujyane ku musozo turebera hamwe kamwe ku kandi kubiri kuvugwa kugira ngo tumenye ngihatsi iki. Jewe Rumungu wa Kamanzi uruhande ngo ikaze tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Bikaze kuri mwese.
duhereye hangari icyo byabitwaye tugahira ku mirongo y'imbere ku rugamba ahavuzwe insinzi kuri Wazalendo. Mu gice cya Kalehe hari uduce twinshi twagiye tuvugamo insinzi na Wazalendo kuva tariki 12 bari guhangana na M23 ku rugamba ruremereye cyane. Ahangaha mubona ni Lumbishi, abaturage benshi bihereje imihanda batsira Wazalendo FARDC amubona bahitse ibikapu babyina bati yole yole yole, bati rwose ikaze muri kano gace twe tubategereje. Imirimo yasaga n'iyahagaze, abaturage baretse ubucuruzi, abandi baretse ubuhinzi, abandi baretse ibikorwa zabo bya buri munsi, bishimana na Wazalendo abo bita Wazashu ngo murakaza neza muri kano gace, murakaza neza muri Kalehe, mwakoze cyane kwirukana M23. Ibyo ni ibyishimo byabo. Ikibazo kikaba iki ngiki, abaturage bangana gutya bihereje imihanda ngo bari kwishimira iza rya Wazalendo, ntabazi ngo ibyiza M23 yabazaniye ibakije Wazalendo na FARDC. M23 itangaza yuko ari ubuzima bwizanira ubuzima bwiza abaturage baho ngaho igenzura, ndetse yabazaniye umutekano ngo batari bafite, ariko y'iterambere batari bafite. Gusa ariko amashusho akomeza kugaragara rimwe na rimwe atera benshi kwibaza, none ni gute umuntu yabura umuntu mwiza akishima bene aka kageni? Ni gute umuntu yabura umuntu yakundaga akishima kubabara? Abandi bati none uragira ngo abaturage be kwishimira Wazalendo izabaza impamvu bataje kuyakirana ibyishimo mu yindi minsi izakurikira batera igiti ku kibuno abandi babigenderemo, bagomba kuza bakarenzaho, ariko suko bishimye. Ahangaha bisa nabo n'ubundi biteye cyane kwibaza byinshi, ibyishimo ni iz'ukuri cyangwa se n'ukurenzaho? Kuko byagiye bigaragara no mu bice bya Uvira, byagiye bigaragara mu bindi bice bya Kivu Amajyaruguru, aho M23 yavaga Wazalendo ikinjira, ibyishimo bikaba byinshi ku baturage. N'ubu ngubu niko byagenze muri Kivu Amajyepfo. Aya mashusho muri kubona nayavanye ku rukuta rwa X akomeje kwirakwizwa n'aba muri Congo, inyamakuru bitandukanye bakandika ngo Wazalendo yageze muri Sud Kivu mu gace ka Kalehe ako yari mazimwe iminsi itarimo nyuma kuvanamo M23. Izo ni ibyishimo ngo byatashye mu mitima y'abaturage, abagabo n'abagore, abasore n'inkumi ndetse n'abana, bishimira cyane cyane ko bigaruririye uduce twinshi cyangwa se bigaruriye utu turere bangiye kudusubiza mu maboko yabo, ubugenzuzi bwabo, nk'ikigaragara neza cyane ko igisubizo cy'igisirikari cyangwa se igisubizo cya gisirikari Wazalendo yazanye ari igisubizo ngo cyiza cyegikwiriye kuri bano baturage. Hari no mpamvu ngo bihereje imihanda bagashimira cyane Wazalendo. Uretse nge natorebe neza dukurikirana amashusho, witegereje neza bisa naho bizeye umutekano hejuru ya 70%, kuko biragaragara neza cyane ko nta gisasu biteze gishobora kuza kikagwa muri bo kuri Wazalendo n'abantu baturage. Bisa naho ku nguni zikikije aka gasantre hari uburinzi bwa Wazalendo bwinshi, nko kugaragaza neza ko M23 itaza kubaca muri humye ngo yinjire. Ubundi mu gihe by'intambara nk'ibi ngibi uzakunda kuzumva cyangwa se yenda abarizwa abageze kujyana habera imirwano, muravyibuka agace kugira ngo abantu baterane bene aka kageni mu gihe cy'intambara, nuko ibice byakikije baba bazi neza ko umutekano uriyo, harimo n'abarinzi, sibyo? Uravuze ngo ye. Aha rero nawo y'amashusho ngo ni ubutumwa bugaragaza neza cyane ko Kalehe isa nkaho yose bari kwibohora kandi bayavana mu maboko ya M23, kuko ngo iki ngiki ni kigaragaza neza uru ruvunganzoka, uburyo abaturage bafite icyizere FARDC ndetse na Wazalendo, kandi bafite nanone akanyamuneza ku mitima, nko kugaragaza neza ko umutekano muri kara karere noneho ngubu ari wose. Nyamakuru cyitwa Actualité.cd cyatangaje ku munsi wa tariki 13 ko kuva Kalehe habiri imirwano ubwo M23 yaje gutera muri position za FARDC, maze FARDC gasuzuma M23, umutekano ari wose muri ibyo bice byarashwemo rimwe gusa. FARDC gitisubiza inyuma M23 kibunoma amaguru tekitaka peke pake bayirukankaho kugeza ubwo agace gasize kagasigara mu maboko y'Abazalendo na FARDC. Ibyo ngibyo reka twumugize wa FARDC muri kara gace atubwira ngo byagenze gute. N'ingabo za Republika ya Congo ziri mu kara gace, ingabo z'iki gihugu FARDC zagurukiye ibitero byagabwe icyari nk'inyeshyamba za M23 muri Kalehe, ariko na Kabare muri Kivu y'Amajyepfo. Ubundi nanone ni titware ebyiri zituranye, Kalehe na Kabare. Kuba rero ibitero biri kuvugwa mu duce twombi, benshi bari kwibaza niba ubwo itaragera muri Kavumu centre bikarangira nayo bayitombe, ibaye récupéré niko bavuga. Ikinyamakuru cyitwa Actualité.cd kiti iki gisubizo cy'ingabo z'abayoboke cyangwa se ingabo za FARDC cyabaye kuwa kabiri tariki 11 Kanama no kuwa gatatu tariki 12 Kanama 2026 nyuma y'igitero cy'inyeshyamba ku birindiro byabo.
nk'uko Major Dieudonné Kasereka ushinzwe itumanaho mu karere ka Gisirikare 34 akaba n'umuvugizi w'itsinda rishinzwe ibikorwa Sokora 2, ibi bitero ngo byibasiye imidugudu ya Katale na Panama mu gace ka Kalehe ndetse na Kabulungu ho mu gace ka Kabare. Ibitero mvusha byatangiriye ni Katale na Panama byo muri Kalehe, hanyuma n'agace ka Kabulungu ho muri Kabare nk'uko Bwana Kasereka akomeza kubivuga. Mu itangazo yashyize ahagaragara kwa gatatu ushize yagaragaje ko inyeshyamba zakoreshaga ibisasu biremereye mu gutera iyi midugudu ituwe n'abaturage n'ibirindo bya FARDC. Agaragaza ko umugore n'abana be babiri bahise basiga ubuzima bitewe n'ibyo bisasu bavuga ko byatewe na M23 bishaka kwibasira position za FARDC, hanyuma birangiye ibyo bisasu biguye kuri uwo muturage n'abana be bahita basiga ubuzima. M23 nyuze muri Laurence Kanyuka nawe yari yavuze ko FARDC ari yateye bino bitero ku baturage b'inzirakarengane rwose kwitana ba mwana. Ninde ubwo ngo washinjwe iki cyaha ku buryo bugaragara icyaha cy'intambara muri kara karere kwibasira abaturage akoresheje ibisasu? Uko byagenda kose watangije imirwano niwe waba ari nyirabayazana w'aya makuba. FARDC ivuga yuko ari M23 yatangije imirwano barasa kuri position zabo, hanyuma FARDC igahita yirwanaho ngihangane n'ibyo bitero M23 yabateye, ari nacyo cyaje kuvamo nyine izi mfu ziri kuvugwa muri iki cyerekezo cyo muri Kivu y'Amajyepfo. Kasereka Dieudonné avuga ko mu ntangiriro za Kanama inyeshyamba za M23 zagiye zigaba ibitero ku turere twa Kalehe na Walikale buri gihe. Avuga ko kuwa gatatu habayeho ituze rikabije mu midugudu irimo Katoyi, Katale ndetse na Panama mu gace ka Kalehe nyuma y'igisubizo cy'ingabo zaba FARDC ndetse n'abambari babo ngo bamaze kubita M23 igenda butareba inyuma izibya amatwi ngo niwongera kongera kwerekeza umunwa w'imbunda muri kiriya cyerekezo bitewe n'igisubizo kidasanzwe FARDC yatanze ngo irinde kara karere irinde abaturage. Ari nacyo Kasereka avuga ati kugeza ubu ngo ituze ni ryose, nta kibazo abaturage bafite, nta kibazo gihari, ibintu ni sawa sawa. Gusa ariko arasaba abaturage gukomeza gushyigikira ingabo za leta FARDC. Imibare y'abahitanwe n'ibisasu yatangajwe kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru ntabwo iramenyekana, kandi amakuru aturuka ku nzego z'umutekano asanzwe avuga ko nibura abaturage 6 bamaze gupfa, kandi impande zombi zirashinjanya kugira uruhare muri izo mfu, kandi n'ibitero ntabwo bizarange baracyakomeza kurwana isaha ku yindi mu tundi duce, kandi n'ahangaha nawe akemeza 100% ko wenda atakongera kuvumbuka ibindi bitero, wenda M23 ivuga iti atwongeye twisubize utu duce twambuwe na FARDC. Hatangajwe amazina yose y'uduce Wazalendo n'abambari babo bigaruriye bambura M23. Ni amazina ubatari kuvugwaho rumwe ariko aremezwa ku ruhande rwa Wazalendo ndetse namwe mu baturage kuri rezo sosiyo bakavuga yuko utwo duce koko twabohowe na Wazalendo bambuye M23 izo lokalite. Buretse gato agace kamwe ku kandi ni igisobanuro cy'urugamba: gutakaza k'umusirikari, gutakara kw'icyizere, gutakara kw'imbaraga, gutakara ndetse k'ubushobozi bw'ubuyobozi bwa M23, icyizere cyo kugaruka kwa Wazalendo, icyizere cyo kugaruka kwa FARDC mu bice bari barabuze cyangwa se mu bice batagenzuraga mu buryo bugaragara. Nimba FARDC bigaragara neza cyane ko ariyo iri kugenzura aka karere, birongera gushimangira cyane cyane ubushobozi bwayo gukomeza gukurikirana M23. Nute ducire twatangajwe ko twigaruriwe na FARDC Wazalendo bambura M23 muri Kalehe. Utu duce twambuwe M23: Lubumbashi, Chambombo, Katale na Panama. Utu duce twambuwe M23, dusubiremo: Lubumbashi, Chambombo, Katale, Panama. Muri Kabare ni Kabulungu ndetse na Mbayo. Utu duce tubiri Kabulungu na Mbayo muri Kabare ngo twambuwe FARDC, twambuwe M23 twagenurwa na FARDC ndetse na Wazalendo. Niyo makuru arikomeje gusekera kuri rezo sosiyo n'ibitangazamakuru byo muri Congo bagaragaza ko FARDC yakoze igikorwa cyiza ifatanije na Wazalendo. Utu duce turi mu maboko yabo, umutekano wuzuye. Ushobora kutabyumva neza iki bivuze. Wari uzi ko ngo bivuze ko M23 kuva muri Goma ku muhanda wo kubutaka kugera muri Bukavu bidashoboka? Ongera ubitekereze. Kuva muri Goma ujya Bukavu kwa M23 banyuze y'ubutaka no bakoresheje umuhanda, it is now impossible. Kubera iki? Uvuye Goma
uhita winjira mu gace ka Minova. Ndi kugenda nkoresha igitatu nirukanka. Uvuye mu gice cya Minova ujya mu gace ka Kaniapinga. Uvuye mu gace ka Kaniapinga uramanuka gatoya ukaza muri Kalehe, ariko ugafata gace kari ku muhanda wa Numbi tayari mu maboko ya FARDC na Wazalendo. Uva muri kano gace umanuka gatoya muri Mugenderwa, uva muri Mugenderwa uza muri Katalna, uva muri Katana ujya muri Kavumu, uva muri Kavumu umanuka gatoya ukajya mu gice cyerekeye kuri Enyanya Siri, uva muri Enyanya winjira Bukavu. None niye Wazalendo iri muri Kalehe, Numbi, Lumbishi. Kunuva ngo umuhanda uturutse Minova ujya muri Bukavu uri andanje bitewe n'ibitero bya FARDC byaje kwegera aka gace k'uyu muhanda. Ntabwo waba wize umutekano wuzuye uri M23 ugiye kuva Goma ngo umanuke uze Bukavu. Ikindi nimba bafashe Kabulungu yo muri Kabare, hari ibice nanone bigiye kuba muri Adanje, birimo Katana, birimo Bugenderwa, birimo ndetse na Luilo, birimo Kavumu ndetse n'ibindi bice byaho ngaho kugeza za Ruhihi. Ushobora kwisanga mu bikorwa biremereye cyane by'imirwano. Ibi rero bikongera gushimangira cyane cyane uburyo FARDC ngo yabateguye kino gitero cyangwa se irimo kugikora izi neza ikigamije. Kuko niba bafunze umutsi uzana amaraso uturuka Goma, basigaje umutsi umwe wonyine wo mu mazi guhita bawufunga, nubwo rimwe na rimwe navuga yuko ngari ibikoresho biva mu Rwanda byinjira muri Kongo nubwo u Rwanda rutavyemera. Tugaruke muri Baraka, hari kuvugwa naho ibidasanzwe. Muri Baraka ravugwa akavuyo ugakaherero. Umutekano uracyari muke mu mujyi wa Baraka no mu nkengero nyinshi z'imihanda mu gace ka Fizi, nubwo hari ibibazo bifitanye isano cyane nuko imisoro ifatwa ndetse no kuba hari ng'abantu bagenzura ku nkengero zimwe na zimwe z'uyu mujyi wa Baraka. Muri Baraka ingorane nyamukuru zavuzwe zirebana n'amakimbirane ku bijyanye no kwishyura imisoro imwe n'imwe ishingiye ku gice cy'amashyirahamwe y'abatwara moto, ishyirahamwe ry'ibigo by'ubucuruzi bya Congo PEC n'abafatanyabikorwa bamwe mu masosiyete bo muri kariya karere. Guhagarika internet igendanwa nabyo ngo cyangwa se guhagarika kwa internet nabyo birimo gutera impaka mu baturage. Bamwe mu baturage barimo gufata bamwe mu bagize FARDC nk'abagomba kuryozwa ibikorwa byitwa ihohoterwa. Uruhande rwa Baraka Makabura ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika, inzitizi zose zashyizweho na Wazalendo mu buryo butemewe n'amategeko zahise zivanwaho. Uruhande rwa Baraka Kazimia mu gice cy'Iburasirazuba ibintu biratuje. Ibi ni bimwe mu birebana n'umuhanda cyangwa se n'uruhande rwo kujya Baraka Bibokoboko mu misozi miremire yo hagati. Uruhande rwa Baraka Mukera narwo ngo ruratuje cyane nubwo habayeho ibintu bisa nkaho ari gutumvikana gukeya. Ibintu ni byiza cyane ku ruhande rwa Baraka Fizi Center mu buryo bunyuranye. Hari amakimbirane avuga ku ruhande rwa Fizi Centre na Bwala mu murenge wa Bashikalangwa hagati y'abantu bafitanye isano na Yakutumba nabo kuri Ngoma Nzito. Dukurikije amakuru yakusanijwe, aya makimbirane ngo afitanye isano n'ubusabe bwa Yakutumba bwo gukuraho inzitizi zitemewe n'amategeko maza barriere mu mihanda kugira ngo hatajya kubaho akavuyo, ariko aho ku ruhande rwa Ngoma Nzito bakaba batemera kuvana izo barriere, ari nabyo biteye uku kutumvikana kuri izo zerekezo. Ibi byose birimo kuba mu gihe hari amakuru akunze kuvuga yuko 23 iri gushaka uburyo yazabumanuka ngo itere Baraka, nubwo nayo bisa nkaho ari kunyuza ipataro mu mutwe kuko inzira bagomba kunyuramo tayari FARDC yarayifunze, basa nkaho biteguye ahubwo gusubiza inyuma ya 23. Ariko kuri rugamba aba strategy nyinshi, ibyo ngibyo ntukabivugayo ngo bazanye inzitizi zanga, ushobora kumva bazirenze. So ujye wumva ko ari aho biba. Iran imaze igirenga inzitizi za zimwe za Amerika, ubwo bivuze ko na M23 twirwaneho bashaka kurenga izi nzitizi za leta ya Congo bikarangira binjiye koko mu mujyi wa Baraka. Hanyuma nk'uko bivugwa, ikibazo cy'inzitizi n'imisoro bishyirwa mu bakoresha biracyari ikibazo gikomeye cyane mu gace ka Fizi. Ashinzwe amakuru yo muri aka gace n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu bamaze kwerekana ko hari abantu bagenzura imisoro. Bivugwa ko hari Wazalendo ikoresha umuhanda yishyuza abantu umusoro kugira ngo utambutse wese abe yakoze mu mufuko yahaye Wazalendo. Tuze ku kibazo cya FDLR gitangiye kuvugwaho cyane cyane muri iki gihe, ndetse amakuru akaba ari kwemeza yuko iki kibazo kigomba gutorerwa umuti byihuse kandi kigomba kurangira. Wibuke ko Kongo yari maze iminsi ivuga ko yaganiriye na FDLR, kandi Victor Byiringiro akaba yashyize umukono ku itangazo ryemera ko FDLR igiye gushyira intwaro hasi ikereza FARDC. Ibyo u Rwanda rwamaganye bavuga ko byongera kujijisha. Kuri ubu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, Canada, Denmark
umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi European Union, Ufaransa, Ubudage, Holande, Swede, Ubusuwisi n'Ubwongereza. Ibyo kubyumvisha neza mbisubiremo, reka mbisubiremo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Etats-Unis, Ububiligi, Canada, Denmark, umuryango w'ibihugu by'i Burayi, ubwo ni European Union cyangwa se Union Européenne, Ufaransa, Ubudage, Holande, Swede, Ubusuwisi n'Ubwongereza, hamwe n'ibihugu bigize itsinda mpuzamahanga ry'abahuza ICGLR mu karere k'ibiyaga bigari, yowe n'Ubufaransa, byasohoye itangazo rikurikira kwirana n'amasezerano yo kwambura intwaro, gusezera abasirikari cyangwa se gusezera abari mu gisirikari, ndetse no kubashyira mu maboko y'ubutegetsi hashingiwe ku mahame yasinywe hagati ya Congo n'umutwe witwaza gisirikari cyangwa se ushaka kubohora u Rwanda FDLR FOCA. Ibyo basinyanye abangaba baje kubyemera cyangwa se baje gusohora itangazo rikurikira iryo ryasinywe mbere ryo kwamburwa intwaro, gusizwa mu buzima busanzwe kwa FDLR. Rero ibihugu mvuze haruguru nabyo byasohora itangazo risa n'irikurikira iryo ngiryo. Ni itangazo riteye kwibaza kwinshi. ICG yitaye cyane ku itangazo ryatanzwe ku ya 28 Nyakanga na guverinoma ya Congo k'igice kimwe cya FDLR cyemeye kandi gishyira umukono ku masezerano yekeye kwamburwa intwaro, gusezererwa kw'abasirikari no kubashyira no kuambura intwaro nyine bakabashyira ahantu runaka. ICG irasaba abayobozi ba Congo gushyiraho gahunda y'ibikorwa byihuse nk'igihe gifatika cyo gushyira mu bikorwa ingamba zo guhagarika FDLR zijyanye n'inshingano zashyizweho umukono mu masezerano ya Washington no gukuraho ingufu zo kwirwanaho ku Rwanda, ibyo bita ingamba z'ubwirinzi, hashingiwe ku masezerano ya CONOPS yo ku 31 wa Ukwakira 2024 n'amasezerano ya Washington yo ku 27 Kamena 2025. Wait, yitwa ingamba zihuse bakise operational plan. Iyi operational plan ntabwo isobanutse neza, akuvuga uti kwitita isobanutse ntabwo kubyumva. Itangazo ryabanje gusorwa na leta ya Congo ifatanije na FDLR, cyangwa se kubwumvikane bwa FDLR na Congo, ko FDLR igiye gushyira intwaro hasi igashyizwa mu buzima busanzwe. Aho ngaho turi kumwe. Ni itangazo u Rwanda rwamaganye, icyakora nta kindi gihugu kigeze kigira icyo kirivugaho. Kuvugwa ngo kugeza uyu munsi itangazo risohowe n'ibyo bihugu bihuriweho, itangazo bahuriyeho ni rivuga yuko nyuma yuko Congo na FDLR basinya amasezerano hagomba gushyirwaho gahunda yihuta, operation plan, uburyo bwo gusubiza mu buzima busanzwe bwo kwambura intwaro FDLR ashingiye ku masezerano ya CONOPS. CONOPS u Rwanda kavuga yuko iteganya kurasa FDLR. None ikibazo, abavuze yuko iriya tangazo rya FDLR na Congo bidafite agaciro, bagomba kwita umututu w'imbunda. Katukomeze twumve. ICG igaragaza akamaro gakomeye guverinoma ya Congo ifite mu gushyira mu bikorwa ayo masezerano, bityo inasaba guverinoma ya Congo gusobanura uburyo bwo kurwanya umuco kudahana nk'uko bivugwa muri ayo masezerano no gukorana na MONUSCO umufatanyabikorwa w'ingenzi mu ishyirwa mu bikorwa. ICG ikomeza gushimangira ko kwimura abantu cyangwa se gukorana n'itsinda rya FDLR bihabanye cyane n'iby'amasezerano ya Washington yasezeranye. Ngaha ni baciye akarongo kagaragaza neza ko FDLR itagomba gukorana na leta ya Congo cyangwa se gufata abantu bakavana mu gace kamwe bakajyana babajyana ahandi, ikirimo n'ukubarasa. Muri iki gihe ICG yiteguye kwakira intambwe yariyo yose ifatika yaterwa na Congo cyangwa se u Rwanda nyuma y'ibyo basezeranye mu bijyanye no kugera ku mahoro arambye, cyangwa se mu rwego rwo kugera ku mahoro. ICG ariko igasaba impande zose zirebwa n'amasezerano ya Washington na Doha ndetse n'ibikorwa bitandukanye byo guhuza, harimo n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, gukomeza gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje. ICG yibutsa impande mu nshingano zazo zo kurinda abaturage, kubahiriza imyanzuro ya 2773 na 2808 y'inama y'umutekano ya Loni, harimo no kubaha byuzuye ubusugire bw'ubutaka bwa Congo no guhita bagabanya ikibazo cy'intambara, de-escalation. Ahangaha umwanzuro 273 n'umwanzuro utwite kuri 23, n'umwanzuro yitegeka kuva mu cyo byose yigaruriye ugasubira mu butegetsi bwa leta ya Congo. 2808 n'umwanzuro wemera FARDC gukorana na MONUSCO kuba barasa umutwe wari wese wanga gushyira mu bikorwa amasezerano yo guhagarika mu Rwanda cyangwa se gukomeza gutera icyugazi ku butaka bwa Congo. None banavuzemo icyo kuva ku butaka bwa Congo kw'abanyamahanga bakunze kuvuga u Rwanda. Bakomeza bagira bati ICG yemera amasezerano yo guhana imfungwa hagati ya Congo na FC23 nk'igipimo cy'ingenzi
yo kubaka icyizere cyo kugabanya umwuka mubi no guteza imbere icyizere hagati y'impande zirwana. Muri urwo rwego ICG irashima uburyo komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare ICRC yashyikirije abantu barekuwe n'abayobozi ba Congo bakabaha M23, ikaba ari intambwe igana ku cyerekezo cyiza niko bavuga. Iri tsinda kandi risaba impande zose kubahiriza inshingano zazo zo kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu no kwemeza ko ubufatanye bw'ibanze bugerwaho mu buryo bwuzuye mu mutekano kandi nta mbogamizi, kugira ngo ubufasha bw'ingenzi buhabwe ababukeneye byihuse cyane. Muri make, iri tsinda rya ICG rirasaba yuko uruhande rwa Congo rwahiriza ibyo rusabwa kubahiriza, hanyuma uruhande rwa M23 narwo rukubahiriza ibyo rugomba kubahiriza, birimo ko bagomba kureka gukomeza kurwana. Gusa kuri ubu ngubu ibintu bitandatu nibyo bitari byasobanuka neza 100%. Icya mbere, ubu ngubu amahanga kweri aremeje ngo leta ya Congo na FDLR nta byo guteretana, nta byo gukorana, nta byo gufata abasikari ba FDLR ngo bavane mu mashyamba babajyane mu kigo runaka, ngo bazavane muri cyo kigo runaka bajya mu gihugu runaka. Kugeza ubu ntacyo leta ya Congo iravuga kuri iri tangazo, habe n'u Rwanda ntacyo baravuga kuri iri tangazo. Icya kabiri gikomeje kwibaza byinshi, none ko bagaruye umwanzuro 2-3 koko M23 irasubira inyuma bive mu bice byose igenzura bigaruka mu butegetsi bwa leta ya Congo. Twitege ko ibintu bishoboka. Uri ukijya Benjamin Munima aherutse gutangaza, yavuze ngo nta na santimetero nimwe bazatakaza, bazavamo ngo bazarekura, ntago bikunda, ubwo harimo kunyuranya. Icya gatatu, none ingabo z'u Rwanda avuga muri Congo, u Rwanda ruhakana ko zitariyo, tuzabona ari ingabo zivuye muri Congo zitashye ziturutse mu gihugu cya Congo zijya mu Rwanda nkuko babivuga, cyangwa bari kuvuga ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. None se u Rwanda rwavana ingamba z'ubwirinzi zarwo mu gihe FDLR yahashywa? Cyangwa haracyari ikibazo kigomba kubanza cyakemurwa. Ikindi ni ikijyanye no kureka kurwana, ko nta mirwano igomba gukomeza kwa butaka bwa Congo. Uribuka ibyo twahereyeho Kalehe, Kabare, Walikale, Masisi, Rutshudu, aho hose agenda avuga ibitero bikomeye, Wazalendo, FARDC bangana na M23 na twirwaneho. Tugiye kubona noneho imbunda zicecekeshejwe, kubona abasikari bagaze mu birindo batavamo batajya gutera bagenzi babo. Imirwano ikasa n'ihagaze kuri ubu ngubu, ngo tugiye komeza kubona intambara ifata n'ibindi bice. Ikindi ni ikijyanye no korana na MONUSCO. MONUSCO ubu ngubu ifite manda yo kurasa umutware wose wigize akarakajyaye, mwanzo bemerejwe nyine muri 2808. None bagomba korana na leta ya Congo, barafatanya kurasa FDLR mu gihe yaba yanze kurambika intwaro hasi, cyangwa bafatanya kurasa M23 mu gihe yanze kubahiriza umwanzuro 2-3. What? Ikindi cya nyuma kigomba gutekerezwaho cyane kari giteye n'inkeke ku rwego rukomeye, ese nyuma yuko FDLR isheje cyangwa se iranduwe burundu, M23 yo Congo yitemera, ibyo bizarangira gute? Bizarangira bigaragara ko koko rwa Rwanda uko ikibazo cya FDLR gikemutse, maze M23 birangira aho ngaho gutyo gusa, ahubwo bamwe muri bo babashyiremo babate muri yombi. Ese Congo kubyabwiye byo kureba ibijyanye no kubahiriza amasezerano yo guhana, bivuze ko FDLR bazajya bafata bashyira mu nkiko kugeza amagingo aya? Ntugenge ibisubizo by'ibyo bibazo birahari, buryo umwe cyangwa se ubundi harimo kwibeshya cyane. Gusa ariko iminsi ibihatse byinshi, uko bucya bukira tujya tubona ibyo tutari tuzi, tujya twumva amakuru mashya, tujya tubona ibishyashya ku mirongo y'imbere, tujya twumva ibishyashya bivugwa. Bivuze ngo uyu munsi ni bucya, ejo bukongera bugacya n'ubundi bugacya, tujya tubona impinduka ku mirongo y'imbere, impinduka muri diplomasi, impinduka mu bukungu ndetse n'impinduka mu makuru. Njyewe buri munsi tujya tubana, sibyo? Wahisemo neza kubana nanjye, kandi nanjye ndagushimira. Uhari kuko uri uw'ingenzi, mpari kuko uhari. Kongera tubane masaha ari imbere, ugubwe neza, kandi amigisha, amahoro, amafaranga n'ubuzima buzira umuze nibyo nkwifurije. Ubane nabyo umunsi wose. Shalom.